جناب چنا رادیو دنگ گلدن باشکدارن هجایی رو 12 زیرانه 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 امنو چنا و روز پیشکش بکن دست بکی چند سرنوچه ندوجی خسب کرنا اراده گل سبی ولاتین چهارالیان لجلو مرگینه لامدی پشتی گل شارداری به دست خز زیده بونا هولدانین پرووکاتیف بالیدکشین دوران کالکان گوتی کشنا هف پاروی فاشیزم AKP MHP تک ببه گیرلین آزادیه به تاکتیکین افرینر دجمن تک دبن دوباره روزباشور گذارن هیجا لدیجی پولیتیکاین قیوم سبه گل لجور مرگده به یک دنک امی دستور را اراده امه خاص بکن خباتن میتینگا به درشما شاردارین منه امی دستور ندن دست سرکرنه که سبه و لجور مرگه پیک به بربه دایوه دچن هف سروکن که جده هف بردفکن هدکه هف سروکن DBP و دم پارتی اتفاقا کدو آزادی بکاتین دم پارتی و گلکس و بشتاری میتینگی ببن بشک روبر و پارلمانترین دم پارتی لنافچین جول مرگه مشا دموکراسی دان دست بکرن بشک جیر ناونده جول مرگه مال و مال گل دگرن و گل بدخوینن میتینگی پارلمانتر مردینی بریتان گون اشالتن یال باشیرش با میتینگی دخبته گوت دواری حقوق عدالت و یکی تیده توجه پولیتیکاین قیوم نینه امیر دیجی وی حتی داوی دنگی خواه برند بکن براستی اف بیواجوه که اصلا نیروهاتیه دست بکرن اف دمکه مزنه 10 سال زیده تره ام پولیتیکاین قیوم را رو برود مینن اصلا ام دکارن پولیتیکای قیوم به 100 سالی رجی گره بدن چونکه لخوزایا وی تشتیده yani ek politikaya kayyuma avakri aslında inkar kırına buna gele kurda jber ve inkarı aslında hem de karın bu bejin navbera set sağlanda hen cur cur guhertine keçe bu yani nav guhertiye ama politika heman maye kayyumji yek davi juvan politikaya yek yani naha be kayyuman haç salın ne salın le bajarin mede xwestin aslında bajarin me nasname bajarên me tune bikin nasnameyê ku bajarê xwe dafirîne xwelê zêde dike an jî em dikarin bibêjin ev cî wareke Kurdayê an jî gelên din e dixwazin vî rengî ji holê de rakin ji bajarê me de hemû bajar bila bibin yek perçe işte hemû bajaran de yek tiş zêde bibe kayyum herî zêde van tiştana kirin herî zêde jî niha jî û berê jî ev politikayên me hev şaredari aslında hev serokatiye jî hedef kirtin ki jan kayyumat her zêde politikayên dijî jinan dijî ciwanan dijî zarokan pêkanî niha ev 8 salin jî gelê Kurd ve mesele rûbirû jiyan kiriye yani mecbur mayî ki bu kayyuman ra 8 sal li bajarekê de mirge bangavaziya me bo mîtinga şiara şaredarî yên me ne em desturnadan gaspê sêzdeh mehê pêrşembê qada otogarê em gelê xew tevahî rêxistinê ji derve daxwast kene mîtinga بله اوجی هف سروکه دم پارتی جلو مرگی کادر شاهین بوکو بانگا خود درکتنا اراده گل کر و بشتاری میتینگا سبه یاد جلو مرگی کر لدیجی تاین کرنا قیوم مخصب کرنا ویناگل میتینگا جلو مرگی سبه لطاقا تک سره یا قادا اوتوگاری ساعت لپازان پکته و بحزاران ولاتی لقاده بن هر وها گدارن هیجا ج استانبول انقره و ازمیر جیره دیجی خسپا وینه کتن سریا جلو مرگی ندیجی دست سرکرنا اراده گل جلو مرگی جباجارن ترکیه مینا استانبول انقره و ازمیر جی ولاتی به اتوبوسان کتن ریم و سبه بشتاری میتینگا لدیجی خسپا وینه ببن داگر کریال شارداریا گل شرمزار بکن و سربسبردان هف شارداری DBP محمد صادق آکش بخوازم
12 ماه ششایی تشتی که ندیجی خودی ظلم بکرینه زورا خودت شی. ایرو امروز بدر هانی ل بازار انقره سرک بازار ترکستانیه. هم خلق کرد ل خلق میک ام گوشوری انقره بونه ام هرن هوارا برای خوی جولمرگی حکان. چی بدوی داره ظلم کیو سعار ظلم کیو زورا خودت شی زورا پیغمبر شی نابی دربه هیوی دتره اوان کسی که اراده انسان خودیه تکلی اراده انسان نابه اوانا تکلی اراده انسان بونه قیوم آبی تنسری امجی جبوکم هرن در قدی قیومی ده ام هوارا واهرن او تشتک بمه برنگی مه بدنگی مه هبونا مه بدعای مه پیوستی به هره امش ایو هرن باشتاری به ظلم هانی ظلم دکن هم بری ظلم بسکنن و یک گوتی که داوی لبینم پیغمبر خدا گوتی هری قنشترین جهاده هری قنشترین عبادت دنیای لهمبری ظالما لهمبری قرار ظالم کمرو کو تعقیب امجو بنشین جونمرگی یا شکر مرگودانیجام هولدون خو بگیجنن آمده لآمده جی آماده کاری و کتنار ریج با جیل مرگی امی بپرسن جفش هفسروکه ده بپا آمده هوال محمد شیرین گربس ام هولدون خو بگینن دوی نابریده لآمده دوان روشن داویده پشتی کو هفشارداری جی قیوم پاش فهات استاندن جالی گلوه هودان پرووکاتیف زده بونه امی وان کرناجی افکرنین جه گمانان لآمده هر روزادچه پیشتر دچن جهوال محمد شیرین گربز بپرسن نوچک دوی درباره ده دخوازم بواره پاربه بکن لآمده ایریشین پرووکاتیف ده برتک یعنی دیجی ایریشا سر کما دانسی بردام دکن لنفچه پیاس آمده لتما پارک نهی هزیرانی خو پیشاندانا دانسی هاتبول درخستن کمک گوتی گوتون یا حزب الله به تکبیران الله اکبر ایریش برسروان لدیجی ایریشه لبر عدلیه آمده داخیانی چاپمنی هاداین تبی اندامین کما رقصی کمالیا جنه یا روزا باروی آمده مجلس صدای که ناشتیه و سازین سویل تبر داخیانی بون پارزر الیف توران لویدره داخیانی دا دیار کرکو او ایریشا لدیجی چاندا جیانا هف پار قبول ناکن دازانین که دی انجام ایریشا نهی هزیرانی ده هنجوان جی بریندار بونه گوت ایریش جبر بیت حاملیا لدیجی پرگالا دموکراتیک و جداهیان پیکاتیه باجارمه مازوانیا گلک شارستانیان کریه بسد سالان جواکن خودی اولو باوری و چاندن جدا به هفر جیانه بوجه وی ایریشا هوانه وی که ام خمگین کرن تخواستن کو زرار بدن آشتیا جواکی و چاندا جیانا هفبش الیف توران ایریشا فیزیکی و دفکی لدیجی چالاکی آشتیانه یا کولکتیف شرمزار کر و بانگا هشیاریه لرای گشتی کر گوت امج رایا گشتیره رادگیهنن کو ام لبندن کو جالی سردوزگریا آمده و لپرسینه که بباندور بکرن دوی کریار بین اشکره کرن و بین جزا کرن و ام پیواجویجی دشوپینن اندام کمیته رهبری PKK دوران کالکان پرگالا تجدید و تکوشنال دیجیوی به ریا قیومان دست سرکرنا شهرداری گل یا جول مرگی اجالی AKP MHP و شهر گریلای آزادی لدیجی داگرکری به برفرهین خواندن دوران کالکان راگهاند کو به تکوشنال که هفپار و توپیه کن و دسترات فاشیست AKP MHP ورتک برن. اندام کمیته رهبری PKK دوران کالکان bu meyvane برنامه تیبات a televizyona medya haberi despeke der haqe pergala tecide u tekoşnal dijive nirxandineke berfirekir lidiji siyaseta qirkin rehbera poli imraliye 26 salon berxwedede hezen komploger devlet artık aqır gerdi plana xoya pergala imraliyede biser neketin rehbera povusa mezin li berxwedede u hisabe ve hezen komploger redibine despeke lazım ev berxwedan rast befem
kirin û bê katê çuwateyê dibe em pêngava azadiyê ya cîhanî mezin bikin em ji bîr nekin encam ancak bi têkoşînê tê bidestxistin em wisa yeqîn dikin ku dema ev bê kirin wê pêngav jî bigihîje armancê xwe duran kalkan li ser mijara qespkirina şaredariya gel a Colemêrgê jî sekinî bibîr xist ku gelê Kurd di hilbijartinên xwe jî yê Sûyekê adarê de li Kurdistanê dawî li dagirkeriya biriya qayyum aniye niha desthilatê AKP MHP bi êrişa li dijî şaredariya Colemêrgê dixwaze bibêje ez heme armanca AKP MHP ew e îradeya gel bişkînin û bi vî awayê hebûna xwe bidomînin li dijî vê êrişê berxwedan bi pêş dikeve lazim e hîn berfirehtir jî bibe em bawerin wê gel îradeya xwe ji qayyuman re nehêle ya esasî xwe birêxistinkirin û têkoşîna li dijî faşîzmê ye endamê Komîteya Rêvebera PKK gotina rêbera poya mekaniqa darbeyê bibîr xist û wiha dewam kir yanî mekaniqa darbeyê dixebite li Tirkiye her biryareke siyasî di rastiyê de darbeyeke her tişta ku faşîzm dike di rastiyê de darbeyeke êrişa li ser şaredariya Colemêrgê jî darbeyeke xespa îradeyê ye derketin ser kursiyên meclisê û gotin Kurdistan mêtingeriye rêbera po beriya 50 salan ev tişkut lewma 26 salanı İmralî dibin sîstema îşkence û qirkirinê de tê ragirtin niha tiştên ku rêbera po gotine li kolanê ji aliyê herkesî ve tê gotin belavî hemû Kurdistanê hemû Tirkiyeyê bû duran kalkan di dewama nirxandina xwe de diyar kir ku heta encam tê girtin divê berxwedan dewam bike lê divê ev bibe têkoşîneke rêxistinbûnê jî divê li dora şaredariyan rêxistinbûna gel derbikeve holê divê têkoşîn veguhere perwerde û rêxistinbûnek dewlet çi qasî civakê demokratîk nas bike divê civaka demokratîk jî awqas dewletê nas bike faşîzmê di hilbijartina Sûyekê adarê de li Kurdistanê derbê kiran xwe Kurdistanê rê neda faşîzmê niha wê qet nede Belgudar Nijam dişin Amedê heval Mehmet Şêrîn li ser xeta telefonê roj baş were heval Mehmet roj baş merheba Merhaba Dembaş. Dembaş serçevam gerek spas dikin heval Mehmet serokê DBP Amedê heval Mehmet beriya ku em xebatên ji bo mîtînga sibê li Colemêrgê em ji bipirsin em dixwazin destpêkê piştî ku şaredarî ji qeyûman hate standin ji aliyê gel ve ji aliyê Dem Partî ve êrişên provokatîv hewdanên derxistina provokasyonan li Amedê gelekî barê dikişînin yek ji wan jî êrişa komên dibêjin ji xwe re dibêjin Hizbullahê êrişa li ser komên dansê ye şagirtên kursên dansê wekî din êrişî xebatkarên ku ji şaredariyê hatine derxistin ku navê wan li şaredariyê li xebat nedkirin di dema qeyûman de ew jî bi awayên din bi duruşmên cur bi cur yê provokatîv êrişê xwe didomînin li Amedê çi dibe rewşa piştî şaredariyan li wê derê çi guhert şaredariyên Dem Partî û van êrişên provokatîv bi çi ve hûngirîndin Berê serî de em bêjin cirkî me şaredarî ji qeyûma sent ev serokê min û rêveberê menê em bêjin kî endamê meclîsê û xebatkarê şaredariyê xebatê xwe didin meşandin çawa wek gavaberê ji tehanî ziman ew ê nedahat kar û meeş ji beledî alîkarî distin çawa em bêjin kî wana jî îş derkistin şûn da çawa li ber şaredarî em bêjin kî jî wer cikî duna provokasyona çê bikin ava bikin cikî baş da aslında lê binerin hevalê me yani tam li cîda tam li em bêjin kî biryarê gereba hata girtin û li ser vê biryar jî disekinin em jî li ser navenda Amedê em dibêjin çendê berê jî qoma saziyê qoma em bêjin kî a lîstokê a dansê li parkê ji gel ra em bêjin kî konserê gel jî em bêjin kî alayîkî ava dikir û li hember kontrayê hember Hizbullahê hêrişik bêyanpar hat ava kirin em jî vê şermezdan dikin em dibêjin kî ev der Amedê ev der Kurdistanê gelê Kurd bi jiyana xwe bi müzikê xwe bi Kurdî jiyanek ava dike û li hember vê faşîzma wan serî danayînin baş ev koma dansê ma komeke nû ye yanî ne komeke nû ye û nû dernakeve wisa çalakiyên xwe em bêjin xebata xwe nameşîne komeke ji berê ve hebûne wisa
بله قومک بردا و خبات دمشن قومک نو هوا بوینه قومک ل بو سترانو موزیک آواز کرن ام بیژن کی ل پارک دانسک آواز کرن ل دو باوریا وانا جدین هبو ل دو نمی اوهرشا کرن ام ویاجی باش زانن و دخوازن ل کردستانه جیانا ام بیژن به کردی و چالکی به کردی وانا بکشین جیکی دو و گاوا برجمه گو پروکاسیونا آوا بکنو و قایمانا به هرش لهمبر کرده لخو مشروع ببینن و لخو امیجن کی بالاوان بکشین جیکی دو دخوازن و سرجه هلک دا بکشینن ام دزانن سیویه کادر ادام گله کرد اراده خو بگرسهی بخورد آوا کرو شهرداری جوان قایمانا جوان sömürge jiyana sendin irada gele kurt her ser şaradariya dura evul duxastin lwane viya pek binin vane tek çun ijda jiyana le jolenberge duxazin ev irada gele kurt nas nekinu qayyum baven em viya baş dizanin em dîsa dibêjin ki bira gelê me jî baş sanibin ev le şaredarî ki tenê nine em bêjin ki şaredarî ki du şaredarî sê şaredarî bi sistemê awa dest bidin ser ev nişaredarî ki dest bigirin ev irada gelê Kurd nas nekir nêzîkatiya li Kurdayê li derdikeve olê em bi salan em dibêjin ki em li qada em di meclîsa em bêjin ki di kolana em dibêjin ki gelê Kurd çi dixwaze gelê Kurd viya dixwaze jiyanek dixwaze jiyanek azad dixwaze li welatê xwe dixwaze em bêjin ki irada xwe çaxa hilbijart وکیلی وی به بلدیهش و هفسروکی به شهرداریا و دووانا اف هیرشانا چه نبن گلو همیجا انبیا گرابه پرسپکن جخو دولت لکردا چه دخوازه دولت لکردا چه دخوازه ایروشوندا گره گله کرد ویا هشیار بو ویاج خو سوال بکه یعنی گله کرد انبیجن دو مهبری هلبجارتنک هرمی درواز کرد شهرداریه منا به هیز خورد گله کرد لهمبر asker و polis و dagirkerê xwe kişandin li kolana li welayetê Kurda dîsa pêk nehat gelê Kurd îrada xwe xwedî derket û wa şaredarana ji wan sendin qayyûma şandin îja dixwazin bi fîlm û bi hêlê xwe nêdina pêk bînin û dixwazin dosyê em bêjin ki berê dosyê qapat bibû nûh de vekin em bêjin dosyê tune bi nûh dosya vekin em va biryarana nas nakin em qebûl nakin sibê li Colembergê mîtinga me na لدشي قايمه شهرداري يامه ميتنگ او ميتنگايه ام جي لامده و خباته دومينو همو ناوچه منا همو شهردار منا اندام من مجلس گله من کرد گله باورمند اول برشتاري و ميتنگ بو دنگ خوزيده بك لهمبر قايمه دنگ خوزيده بكو او هز ندن و قايمانا هز ندن کرتنبونه هز ندن اراده گله کرد ایناس نکن اما هز ندن وان بله هون جامده چا در کون ره هوال محمد هون اسبه در کون ره بو جوره مرگی بله اما جامده ایشف بره کون بوی سبه ام جولنبرگی بن اما ایشف دا بره کون به ام بیجن که هر نافچه منا اول بر شهرداری خونا بر نافچه خونا بر ناوند خونا اول ایشف بره کون بوی سر سبه جولنبرگی بو به گرسایی تبل میتینگی بو باشه گرک سپاس کم هوال محمد گرک سپاس خبات خوشواره ام جی دبه دنباش از بانگازی که جی خوازم جبر بکم گله کرد گله باورمند لهمبر و فاشیزم لهمبر و اراده تنبونه لهمبر و اراده گله کرد به قایم برد ببن دنگ خوزیده بکه دنگ خو بلنگ به هر کرد کی باورمند هر کرد کی اراده خو به دنگانیه حوجه لوی غاسبه لوی فاشیزم لهمبر وی درکه و اراده خو درکه سلاو رس سرچوا دنباش خبات خوش مجلس جنانیا دم پارتی جگوت امویرکی اخوای جکبن شوپی اخوای تکوشین دگرن پارلمانترا دم پارتی صالح آیدنیز پارلمانت یا ترک آخوی دست سرکرنا وینا گلی جور مرگ شرمزار کر گوت هون لکردستان داگر کرن سروک گشتی مهپ دولت باچری جی بگوتن فاشیزان صالح آیدنیز قرار مانچ او گوت و زندی گلک دل خوارنه هلده بی باسکان بفره مجلس جنانیا دم پارتی جی بداخویانی کی گفن باچری شرمزار کرن گوت سروک هفکار بچوک دسراداری بگوتن این خواهین زاینت پرست و فاشیست ناس کرن
داخفتنا خویا کما پارتیا خود پارلمانترا مصالح آیدنیس کره آرمانج و گفلی خوارن دوی او کسی کو مروان وکی زوات و وجوبه دبینه زانبه کو بخواه وجوبه و زواته دوی زانبه کو جنن کرد دستور نادن گفان و جگفان جی ناترسن ام جنن ویرکن و لهمبری گفا سری ناتوینن او جه سیاستا جنان دترسن جبوه جی گفان دخون لی بلا زانبن کو هونه نکاربن رژیم قیوم سیاستا ویرانی دزیو تالانه بسر بخینن هون چه خاصی خال پشت خافتنین زاینت پرست و نتو پرست و شیرنجی جن و کریارن و این فاشیزان اشکره بکن ام ویرکی خواه جکون شوپی خواه تکوشینه دگرن هونه دتارتیا رابردویا خواه بمینن و تنببن جنان داوید گوت گفال دجی سالی های دنیز لدجی همو جنان و سیاست مداران هاتی خوارن لهمبری و گفه سوزامه مزن کرنا تکوشینه و مزن کرنا هفگرتنه هیه سالی های دنیز نبتنه و برخوادنا گرتین آزادی یال دجی تجدید دروژه 109 نهانده دومه تجدید گرانی یال سر براپو بردام دکه به مهانه دولت داگر کرد سرناده کو نه مالبات نجی پاریزر پر هفدیتنه چکن همبر ویل چهار آلیان کردستانی گل برخواد ده هودو ده تجدید بشکینه و آزادی ر براپو مسوگر بکه روزانه مشو میتینگ تن لدارخستن و نوبت عدالت تجدید دومن گرتین سیاسی جبی 27 مجداری و دوی پیواژی و بیشتری برخوادنا گل دبن برخوادنا وان روژا 109 نهانده به بریارداری مزن بنا بردام دکه گرتیان سدمن چالاکی خواه برنامه که شاندن چاپمنی آزاد و سدمه و هانین زمان دولت ترک آداگر کرد پیکانین و نزیکاتین خوده هل ده جداهیه که بخنا برامه و ربرتیامه اما دبن تو شرط و مرجان ده و نزیکاتی قبول نکن جیکو ربری ملی دبن توجیده که گرانده به ام وکی شاگرد و شوبدارن وی نکارن بدلک آرام درکبن هفدیتنان و مالباتان و پارێزەران و بڕیە تەلەفۆنێ بە خزمێن خۆرە بەئاخەون ئەف نایواتەیەک و ئەم خۆ تەجدید دکن ئەم vê helwesta فاشیزان ئانژات ناپەژیرînin û protesto dikin û em dibêjin rêbera po dimin çi şert û mercan de be em ê jî dibin wan şertan de bijîn herwa heta ku îzolasyona li ser rêbertiya me rane be û pirsgirêka Kurdistanê nê çareserkirin em ê berxwedana xwe bênavber bi biryardarî berdewam bikin. Akademiya Zanistên Civakî Rêber Abdullah Öcalan li Hesekê xelkên xwendina pirtûka sosyolojiya azadî û nîqaşkirina wê li parka xwendinê ya Hesekê li darxistin. Xelekên wan berdewam dikin di xelekê de gelek welatî endamêsaziyên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakir û Rojhilatê Sûriyê amade bûn. Fransiyan daxwaji CPT'ye kirin ku erka xwe فلسفاك نهدر باز دكه فهمك نهدر باز بقال قضايا ويك يعني هردو قضايا اساس دقرد درج باكل ما قلت يعني يا جني ازاد يا جني وادن يا مساله غريداي ايكولوجيا يا جيانا مرسر يعني او مساله جنجهي ايروروم تقدر باز تاثيرات شاندني صناعتي فكره راس مالي من الراس مالي درج جيانا مد افكرنا ابوريك جواكي شلوب برنجكي سليم اساس بقرا مفاهيم حمو يعني درباز دكه كارمره يعني او تعامل سياستك نوبك هندري جبوجن بيجن راسياتا وجبوجا ام بيجن انجامك وشار سريكه جرك ام بي فكره هني ناس بكن يعني تشتي مناسكر قالك تشد هندري مدبري هبو هاد جوهرتن وما انا بنرين قدير لفاكدنا جوهرتن هري دسبيكد كسايتي انسان تشدبه تامرد خويني تشقاسي تبخيني الا تشكي بك يعني تبقره الروجانات تبراتيكا خد بينت انه او تشتي تخنديه افتش بويه ديتي لكوتشي بو مد كتابه خون لي براتيكا من دبجولو تشي دربه يعني جوهرتن اكتكار بيج افصالك ما ام دخوينن سري صدي جاي دها سري صدي دها جوهرتن عليه وك كسايد متشي وك كسايد عمد متشيبو تشقاسي افتش مساله خندنا كتابه برتوكا بردوام به ناف جواني ما جنيمه حمو كسايتي تشقاسي جوهرتن روجانا بير عليه براتيك تشي يعني راسي امجياني يعني هناك حقيقتها بل ما نظاني حتى مثلا اسلامي اديانه راسماليتي حداثه راسماليه قال لك يعني افكاري انه ما سروق ناس كرن فكري سروق ناس كرن
جبرولوجي ام يعني تم بردوامن ام وان كتابه وخن ام بيترنا فير بيبن ام بيتر كوارتيني دجانا خد Kampanya şandıranameyan ji Spîtî re bênaber berdewam dike Senatör Parlamenter Akademisyen Parêzer Sendîka van Nivîskar Rojname van û Serokên Partiyên Siyasî jî di nav de bi mora 61 kesan nameyek ji Spîtî re şandin û xwestin Spîtî ergexa pêk bîne. Fransiyan daxwaji Spîtiyê kirin ku erka xwe pêk bîne metna bangawaziya li Spîtî a bi navê Platforma ji bo Abdullah Öcalan bi vî rengî ye. Em siyasetmedar sendîkavan komele û akademisyen dixwazin bala Spîtî bikişînin û bank li we bikin ku tavilê bikeve nava liv û tevgerê. Birêz Abdullah Öcalan ku ji aliyê bi milyonan Kurdan ve weke nûnerê siyasî rewatê dîtin sû neh mehin ji aliyê dewleta Tirk ve li girtîgeha girava İmraliyê dibin têjteke giran de têhiştin. Ji ber vê têjîta li derveyî qanûn û mirovaniyê Birêz Öcalan ji hevdîtina bi malbatê û parêzeran û têkiliya bi derverê bêpardehê û di pratîkê de tê wateya winda kirine. Ev yek bi rengekî şember şêweyekê îşkenceyê ye û bandoreke Kurd li ser gelê Kurd dike. Birêz Abdullah Öcalan ê ku niha 75 salî ye 25 salin bi îşkenceya têcîtê re rûbirû ye û ev 3 salin derbarê tenduristiya wê de tu agahî nehatin bi destxistin. Heta niha cihê girtina wî jî nayê piştrast ji ber vêyekê weke Spîtî em ji we daxwaz dikin ku bikevin nava tevgerê de. Weke Spîtî maf û berpirsyariya we heye ku Tirkiyeyê ji di nav de hemû girtîgehên dewletên peymana we îmze kirine ziyaret bikin. Ev yek derfetê dide we ku hûn ekîba xwe ya pispor bişînin İmraliyê. Em daxwaz dikin ku demil de şandeyeke bişînin İmraliyê û bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bînin û derbarê tenduristiya wî de agahiyê bigirin. Ji bo ku Tirkiye erkên xwe yên weke endameke Konseya Avrupayê bi temamî bi cih bîne gaveke jiyanî ye. Ev ê bibe alîkar ku pirsgirêka mafê mirovan a giran çarêser bibe û fikarên bi milyonan Kurdan çarêser bike. Her wa dikare rihê li hevkirinê yê ku ji bo çarêseriya aştiyane ya pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê wê zindî bike. HPG daxuyanî da got dagirkerek hate cezakirin dronek radarek û mobeseyek hate imha kirin. Navenda ragandin û şapemeniya HPG li ser çalakên gerîlayên 10 û 11 Zîranî û êrişên artêşa Tirk a dagirker daxuyaniya xwe da li gorî daxuyanî li herêma Metîna 10 Hezîranê li qada berxwedaniya serê Metîna bi suîkastê li dagirkeran hat xistin û dagirkerek hate cezakirin sîstemeke radarê hat imha kirin. Ev çalakî ji aliyê hêzên Yêjastarê ve hat kirin. 11 Hezîranê jî li qada berxwedaniya serê Metîna bi çekên nîv otomotîk li dagirkeran hat xistin û çeperek hate imha kirin. Heman rojê li qada berxwedaniya serê Metîna dest li liv û tevgera helîkopteran hate werdan û piştî destwerdanê helîkopter neçarma ku ji qadê biçe. Li herêma Garê 11 Hezîranê dronek li ser qada Girê Zengilê digeriya bi çekên ferdî hate imha kirin. Li herêma Şehîdê li Rojavayê Zapê jî 10 Hezîranê li qada berxwedaniya Girê Amediyê bi çekên nîv otomotîk li dagirkeran hat xistin. Dîsa dest 10 Hezîranê li qada berxwedaniya Girê Amediyê kamereke mobese ya dagirkeran jî bi suîkastê hate imha kirin. HPG êrişên artêşa dewleta Tirk a dagirker jî wiha rêz kirin. Rojên 10 û 11 Hezîranê qadên Lolan, Xinêreya Jor, Girê Şehîd Şerîf, Sinînê Şeşşaran, li herêma Garê qadên Kanîsarkê û deşta Kafiya du caran, li herêma Metîna qada berxwedaniya bê Şîlî 3 caran, bi giştî 11 caran bi balafêrên şer hatin bombe kirin. Dîsa 11 Hezîranê li herêma Metîna qadên berxwedaniyên serê Metîna û Bamernê jî bi helîkopterên êrişî hatin bombe kirin. Gerîla bi taktikên afrîner serkeftinê misoger dike. Hêzên gerîla bi şerê xwe ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû gelên dibin zilma dagirkeran de bûne hêvî bi taktikên xwe yên afrîner serkeftinê misoger dikin. Yekane hêza ku dibin êrişên bi cegên kîmyewî û nukleer de teknîka xwe diafirîne hêza gerîlayên Azadiya Kurdistanê ne. Lewma duyemîn artêşa mezin ya NATOyê li pêşberî afrîneriya taktikî ya gerîlayên Azadiya Kurdistanê bêçare mane. Ev afrînerî di heman demê de ji bo tevahiya cîhanê bûye meraqeke mezin. Êrişên mezin ên ku têra tunekirina dewletekê dikin
لی ده 4 سالین داویده دولت ترک لچیان کردستان هاتیه تیک برن. هزین گریلا به چالاکین خواه برسوا خورد و پیویستدن دجمن. لیا هری بالکشی چالاکین گریلا ین تاکتیکینه. دولت ترک ده ایریشین لدجی گریلای آزادیه ده سینوران، قدخیان، قانون و پیمانان ناسناکه. میناک دست 30 زیرانه ده 10 جاران به بالا فرنشر، 281 جاران به چکینگران و ناوین، 8 جاران به گازن کیمیوی، 6 جاران به تقمنین قدخکری و جارکجی به درونین بمب بارکری ایریش کرن. لگل اوقاس ایریشانجی تشتک به هزن گریلا نهات، گریلا به چکین ناوین و گران چالکی کرن. ده همان روژه ده 4 داگرکر هاتن جزا کرن و 3 داگرکر جی بریندار بون. اف چالاکی تابلویا کو داگرکر کتنه نشان داده. بگمان اف گاوین تاکتیکی و برخودانا گریلا چافکانی خواه جربر عبدالله اجلان دگره. 25 سال و 4 مهن لی امرالی شهر مانون مانیتی مشاندن. گریلا جی جوی شهری هزاخوا دگره و دگه پرسپکتیفین شهری خواه. لما اراده و برخودانا گریلا سینوره میجیجی در باز کریه. دسوزیا بربر عبدالله اجلان رو مشاندنا لسرخطا شهیدان افرح آفراندیه. مروف دکاره بیجه کو گریلاین آزادیا کردستانی بونه نفسا هیویا جیانا آزاد به گودان جه افجی نویس و چاودیریه که روزنامه‌وانین جه قاضی بوم. امروزه خود دومینن پاريزر نکباختی گوت جزایل özdemir هاتیه برین جزای کی کیفیه. اندام HPG حاتم özdemir د سال 2019 ده کته کمینا هزین رژیم ایرانی و به برینداری هات کرتن دادگاه شورش ایرانی به هنجتا سرهدانا چکداری آلودجی دولتی جزای داردکرنی دای. جو پاريزر حاتم özdemir محمد صالح نکباخت تکداری مجاری جو کمره مافی مروان یا ایرانی ایهره ان گوره آخوی گود آرمانجا که موکیل من جبو شر لدیش ایرانی تونه بو موکیل من جبو شر لدیش داعشه بس ایرانی را در باست بو لما جزای داردکرنی جزای کی کیفیه پاريزر نکباخت دازانین کو بی پاريزرین özdemir آماده بین جزای داردکرنی هاتیه داین تواهی گلین دده ما بویر دهاتن آویتنجی نه آیدی چکا موکیل من özdemirن جبو ویجی نابه کو موکیل من به جزای داردکرنی ور جزا کرن پاريزر دست نشان کر کل سر itirazوان نهمین دایره دادگاه بلند بریاردا کو حاتم özdemir suç نکریه یان جیل پرسینا هی قبول نکریه و جزای داردکرنی بتال کریه دادگاه بلند خواسکو بویر جنوب ورلی کولین کرن و دادگاه کرن و جنوب بکرن شخص یمیا دادگاه شورشا ارمیه دوز جنوب دیت و بی کل گوری حکم قانونی تبگره بریاردا جبو ویجی بریاره هاتی داین نه قانونیه و بریاره که کیفیه ریوبرا IPPNW گوت بدنگیا نامنتوی د بکارانینا چکن کیمیوی د جسارت د ترکیه ایریشن دولت ترکیه الهمبر هرمن گریلا آواشین متینا زاب خاکورکی و گاری یعن هرما فدرالیا کردستان جسال 2022 آن و دومن دیریشانده بدهان جاران چکن کیمیوی قدخه هاتن بکارانین درباره ویده لپرسینک نه دست بکرن و اکیب کو خواستن بچن هرم جیجالی پدکه و هاتن آستن کرن ریوبرا بری یا رخصنا ریل برگرتنا چکن کیمیوی یا حکیمین نامنتوی IPPNW یا آلمانیا و ریوبرا کما خبات یا دوچلاند Türkiye Kurdistan aktivist آشتی دکتر گیسلا پنتکر ج سال 1982 آن حتانها با آویکی چالاک د تفگره آشتی ده جی خود گره گیسلا کود قادا ترکیه خدمت تندرستی تراوما کوشبری و التجای ده خبات مشاندن درباره بکارانی ناچکن کیمیوی جالی ترکیه ده ج آن فراخوی گیسلا دازانین کو شر الهمبر کردستان بقاسی شر الگاز اوکراینیا ده چاپمنیا جهانی ده جه نگرتی گوت جبر و درباره بکارانی ناچکن کیمیوی جالی ارتش ترک و زیدن وچ نایندیتن لگر گمانک به تنجی هبه دویل کولین بکرن گیسلا و هاپیده چو ترکیه د بکارانی ناچکن کیمیوی ده تو پرسکرگ نابینه جبر کو دیتن نخما مکانیزمای نتوینک بویه بدنگی دزانن جبر ویجی د پکانی نا ویسوجیده خو آزاد دبینن گیسلا پنتکر آن زمان لکورین ناو نتوینک بوی فکرک باش بوله بربازین هی لکورینک به باندور نایکرن خوب خو دخابینن پدکه بچاره سریا آشتیانه یا پرسکرگا کدر القدر نابه ایریشن ترکیه ین لباکور روشلات سوریه و باکور عراق دش حقوقینه گاوک چاره سریا یا ترکیه تونه مخابن روناهی یک جی نایدیتن
لورگها پنابران یا مخموری شهید رستم جودی شهید ماموستا محمد گابار و هفجیناوی زوزان عمر اند دیروکا 14 هزرانی ده به ایریشا بالافرا بمروفیا دولتا ترک آداگرکر شهید ببون هاتم ببیرانین پشتی رزگرتنه لسر ناوی مالباتی باوی شهید محمد گابار عبدالرحمن آخوی راستی مش چه قصر شهید و باخ بجی یعنی بگوتنی مون کار حق شهید و بده انجا مون کار عمل حق شهید و بده و کی بگوتنی نایدایی سالوگر و یکمین سالوگر و یعنی هم بجان هوش بو شهید و راستی جیگری که هفته نباشه نو سینفزیون جی واتش تو بین زمان ام خیر هاتن همین ملت خودی کی هون سر چوا هاتی بجی سرو که بو شهید نامرن همچنین به نوع هوا همه نوع سازی مالبات شدیدی سم سرسرغش مالبات هجارت خازی حوال گرم و رجت خازی همچنین دی سال بجی شهید نامره شهید نامره پسپورانج با مجلس آلمان پیشنهاد کردن گوتن ترکیه ژ کنسیل درخینن کمیسیون مافی مروانیا مجلس فدرال آلمانیا به مبسا هفته یکمین کتنا مریتی یا پیمان مافی مروان اروپا PMM'yi و هفته و ششمین سالوگره قبول کردن بیاننامه گردونی مافی مروان کمجوینک تایبت لدارخص کمجوین لبرلینی روژا دوشمی پیکات رولا دادگاه مافی مروان اروپا و کنسیل اروپا یا جبوم سوگر کردن حقوق و دموکراسی هات نرخاندن مجلس فدرال آلمانیا پیشنیارا بلا دولت نل گوری استانداردان تفدگرن ژ قلوب بین درخستن کرد هادیار کردن که ترکیه لگوری بریارن دممه و کنسیل اروپا لگلک بریاران بجهناینه جگری سکرتری گشتی آلمانیا یرخصنا عفیان رامنتوی کریستیان مهر گوت هجمارا دستلاداریان لگوری پرگالا مافی مروان اروپا تفدگرن روش بروش کم دبه پیشنگیا وانجی ترکیه دکه لهمبری کو کنسیل اروپا درباره ترکیه ده بریار گرتیه هیجی عثمان کاوالا گرتیه مینا کادنجی بردانا سلاطین دمیرتاش و yüksek دا ev یک نشان ده کو مقام ترک دمجارا بجهانینا برپرسیاری ناونتویده دلخواز نینن سروک سکرتریا کاری حقوقی مجلس پارلمانتران یا کنسیل اروپا و کمیسیون مافی مروان دکتر گونتر شیرمرجی گوت دوی برسوین تند نشانی دولتین مینا ترکیه ورداین دولتین اندام مجبورن استانداردین کنسیل اروپا و سردستی حقوقی بجه بینن ترکیه ویناکه و دوی جه اندامتی وره آویتن سروک انسیاتیفا استقراری اروپا جرالد کنوس و پروفسور دکتر آنجلیکا نوسبرگرجی آرین زمان کو ترکیه بریارا دمم ناین جهد و ترکیه جو کنسیل اروپایی وره درخستن نوشیدای گودانیجا کومینا فیلمی روجاوا برنامه هر پنجشنبه فیلمک داده سپیکرن روجاوا کردستانی هر روجا پنجشنبه فیلمک وره پیشاندان کوما فیلمی روجاوا پیشنگیا و برنامه دیگه 6 هزاران 2024 آن نوانده محمد شیخو یا نوانده چند هنری به پیشنگیا دما شتل مزندبن دست بکر برنامه وهای 13 هزاران فیلم دما درشکان 20 هزاران فیلم جبو آزادی 27 هزاران فیلم بریتان اندام کومینا فیلم یا روجاوا هشیار مراد آخوی ام ببینو چه خاطر خواهش و دخوازن ببینش خواهشیده عندي بفيلم أوروبي بيجي يجوا ما حزيرانين هو شهر فيلم مديار كرنا وجه هر دسبيكا ما هي أم شهر فيلم إخوة ديار دكان وأبجي بردوامة يعني ما أملا بيجي حتى الصالة كم بردوام كن يعني حتى الصالة يعني أفروجا بالكميني حتى بكارن يعني حتى جد السماوري أم في ببروجي بردوام بكن دبا أم وقت ترجمة وكبجي ورقرا عربي البنيبة يعني جبوا ملتمي عربي فين بكن ودبا ام وقت دوبلاجي شكن يعني هم فيلمي انا ام دوبلاجي فيلمي خد شكن وقت انه عرب ملتي عرب جيش فين بكي امشي فيجن فيلمي وقت بيجي ام يه مثلا يه اوروبي يعني يه جودا يه اجنبي بزمان انجليزي بي ام تقارن وقت دوبلاجي كي كردي بدني وام درخنجي فيلم ام لقام شلو ام درتخن يعني لابد محمد شيخ لقام شلو هر بين شم ساعه حفتي ايفاري
وافروجي دبا ام صبا بكهن الدرجيجي الكوبانيجي بكي الشهبايجي يعني يعني تشبا جار روش افا هبي دبا ام بكهن في بروجي ام زنتربكن